Tēnā koutou, ko Tamati James Wilson tōku ingoa, he uri ahau no Ngāti Kuia. Ko au te tahi o ngā pawako o te wānanga Te Reo Kia Rewa. I noa nei, kei te whakaako mātou i te waiata e koro pārua, he mō teate, he waiata tangi mō pākauwera, na tōna taina a tai te ariki i tito. Tēnā tātou ko Ngāi Tahu Hakaraia ahau. Ai tēnei tau i maringa nui au ki te whai wāhi mai ki tēnei wānanga o tātou, ki te hāpai ngā tamariki me te reo me ngā tikanga. Tēnā koutou katoa, ko Wayne Hippolyte tōku ingoa. So I'm one of the hauako kaiako of the Wānanga Reo, and today we're here at Te Reo Kia Rewa, having a look at some of the facilities and what we as Ngāti Kuia have started to grow and develop. So, tēnā koutou. Tēnā tātou, ko Shep taku ingoa, he kaiako reo Māori ahau ki te taho o Ngāti Kuia, nōku te honore tēnei, i tēnei ata i roto i te whare, ka kōrero i te reo Māori tātou, ko te mea nui ki a tātou, kia rere te reo. Tēnā tātou. Kia ora e te iwi, ko te ana Alessana tōku ingoa, ko au te kai hāpai mo te hōtaka mā a tātou tamariki, ka tū ki te horo ki Canvastown, ko te rangi whakamutunga tēnei, he whakāturanga kei te haere. Kia ora koutou, ko Vani George tōku ingoa, ko au te kai whakahaere o te rautaki mātauranga mō Ngāti Kuia, and my role in this wānanga is to fill in all the paperwork and make sure our kaiako have everything that they need, and I'm really stoked to see so many of our whānau reconnecting with our whenua and each other. Kia ora. Kia ora tātou te whānau, ko Tama Alessana ahau, he rea ahau o Ngāti Kuia. I'm here at Te Reo Kia Rewa as one of the facilitators of our hui and have absolutely enjoyed my time here. We've just wrapped up and I'd like to say a big mihi to all of our whānau who are heading off back to their kāinga, safe travels, and we'll see you next time.